Indian National Congress INC menta kasni kalayo aban penbanayo kortong ubanya kon hak election MDC hapo ka April Langrin constituency katkum ka jing penbana no ba ken pham vi kharlingdo president ka district congress committee DCC uletho bahadin ka jingyatai basani bha da kawai kasur kilayarai man penyeng bat pha tang kawai ka kerteng kata yu samla Perdon Nam Rengat na Kashnong Nong na Nong Kadaj Southwest Khasi Hills District bat ubabadru kom manager Jong Kanangkio Irat Sports Club menta unlong ukurtong na kaapun Rio Langrin constituency kajingpa ya kakerteng jong usamla Perdon Nam Rengat kadai hadin ba Karanikor Congress Committee RCC kalarai lingba kajingalang hakaju kapor ulet huru banapo kamau kerwat constituency kum ka party kala deb ban penbana ya ka kerteng jong uba medal sing lingdo kecil po parti ke naki parti baper mereka ni kecil maju kecil mi jo tang UMC jo ki kongres PUI ki UDP ki NPP wati NPP ruling kita ni nakalen juni nimlan super iya yang kepada waktu jimi nimlan jumi nomor ba apa juga apa orang makurat konsensi dan mau ke kongres hadu minta kerak mereka juga penyesal nak kalian jom iba medasim suai ka NDC suai ka MP election jom tahu senin ke lai musim hai kini terjadi ke parti but ni kermen bah kini ke NDC election ni nomor ba nak kalian jom iba medasim uladi keteng ukotong juga MLA election ajar apply wiyo kumba 2000 tam di kini kali kawai ka kermen nak kalian jumi ba kali ke election MDC nawar ba negasi mati kutong teng berkali kali kawai ke kubur ke ba nakalen juki pagbar ki kwa lai ba nakalen juki nak takaraw nakalen juki juga blok kongres tu borok kata ki abad itu ba ni pa betan ni keten bat kata kali ka unanimous apa mukuran kali unanimous menapo juga ni kor ni dan unanimous kali menta umdai tangha hangni mo hako konstitusi ki jong rei habaro ka khasi panchayat ro kumba kiyong baga PPP lapan pa bagi mar jong ki bigile jega clean politics mo te kadai be ha ka principal jong candidate siman haba pi terang kan sakri yu pai ba pi habdon lupa sa kata ka jimbot ka bakun kanang ba upai ba amshani ai te lada piladon kita sniu kabu kajikli bun chat yu pai ba te na kalian menconga bangan lek supaya ba kan dei di dalam ting ba kababai bakun ini akan ting ba dei ba ngan kat bala bangan convince supaya ba ki kita kiba ngan keren nam tau pai ba tingna sa keren ni hakita ba dei kinong sa ngan panlang jika sa korona